Yes. Mavuganye na mwari. Yeah. Mvuganye na muravuga. Yumvira ko yakora tupanga kuda shwashwa mtsemenga wa Pilko mbona menga mwalimu yake reka na mwalimu dani ndabana kasare kareka rekura yani wera kanto bata ndaza basko wambira kandi kama madi canke fana wambira ariko nsangira n'abana canke inzoye sigaje konka twambira akanwa kavuga inangore wewe utaje wambaye bwa mini jipe cyane bwa bukora buvana mwalimu nkamutana umeje ushaka ngume nk'inzoga ari ngume nzengera imbere ya mwarimu nabo kandi ndandingwe naratanga wize yo mbona menga nta bibazo itera rero karajyoshe atansu wana kwino kuliza yuko aniko sawa anikosa kurusa sakuganda atimba wali sorry bako Allo, kesu umeze neza? Uribuka umunsi ngenda amasengesho ukambwira ko basaba kuruga. Uyu munsi rero n'ikimenyamenya hari umuntu nagiye ko ambwira n'impamvu Abase akuroga ngo ashaka kukuzimanganya burundu. Ahubwo ico no kugirira inama uva muri uwo muryango ukaza ikintu ndakwereka. Abase ugenye numurozi ugomba guhera uno munsi uhera umucunguza nejo nahegeye numurozi niko ari umurozi umviriza numurozi byemere bya musaza wawe Abasi Tringa hepfo y'akabari k'umukuru muri Cheninga harukuga nimba byokunda rabo usanga tukanye sawa merci ndaje sawa nukukina kugeza ibyanyu byose bibayiganje we ntuge amatudus nanje ngoma cyane nafashe umwanya wanjye ngira kubarondera hasi kugira ngo umushikanje aryoherwe kumbe namwe muri kuntu gitwenga sasa mwarimu nzere yuko guheba kwanje inzoga ariko kuba gutumye uyu munsi mboneka nk'umurozi muri famiye. Sister
hari umunsi twakwemerera ko tuze kugurira ice cream uko baratunga ahantu basanga ice cream ndize nabwira icyo nta frigo office ariko nagize akigo sister muye mwideni. Okay, thank you. hasigaye zibiri hanyuma uri kurajya ndashaka kumenya ibi bintu biri hagati yanyu wowe na Kesi nabonye ndiko ndaza nibiki shaka musigurira ibi bintu ndabimenye. Mubaze nguyu yambwiye ko uyandoga kandi mu masengesho bongera barabivuga biriko birasasika amazi y'umuntu. Je nabizanye bigira ngaha mugabo urabona izuba rigera bitogenda biramuka utebeje uza gusanga yego hanyuma raja ndashaka kumbwiza ukuri ibi bintu avuze urafite ivyemezo kutanyishura urafite ivyemezo ibintu je byo muri family yanyu nta kimeze hanyuma ndashaka mumbwire ni bande babigishije gushwana muri warire cyane amakosa byari byiza ko tubona mu uretse ikintu kimbabaza aba hari igihe niyumvira yuko umuzimu wa data umunsi wavutse nako wagarutse azohava mbaza neza na neza je icyo namaze ku isi igihe we yari yagiye ibaze Kesi harageze ko wumviriza amatwi y'abandi abantu bakubwira ibyo mu muryango wacu hari mugacuta ko ukabyandika ugatangura kubigira icapa gituma ushinze amakosa ubundi umuntu ntabwo ngo warufise. Okay basi byaheze nizere yuko byagiye mbiriza frere baca umugani mu kirundi ukakiri mu nda y'ingoma kaminywa n'uwayikanye. Ubu muragerageje gusiga amarangi murisize mu maso kugira ngo simbone amabi mufitaniye mubwe hagati yabo siko nivyo ubu turarusagaye ngo kubera ko nibura uwareka arabesha mushiki wacu yagaragaye yataboneka cyangwa je ndamubone cyangwa ngo mbe namubonye imbere yuko aza guhenda mushiki wacu ndazi cyane kubikindi gikomeye cyane gusa cyo no bahanura uyu munsi twari twafashe umunsi wo kunezererwa ndababwira ngo mugende mu kabari mwicare munywe hamaranje ndabasanze nari nteguriye kubagirira surprise mu kuba ice cream ya mushiki wanje. ndakubategera iya ice cream kugira irinde ishonga nkuko uyikuye muri ville cyane aho nayikuye hose nuko iciza gusa cyo nari nifuza gukora na gikoze uretse mwebwe mama surprise yo kumara amazi imbere y'abantu umviriza ndababwiza ukuri twumvikana dukeneye kubana dusonera hariho amatati hagati yacu turafite ikibanza ciza mu rugo kuganirira ko hamatukoze ibibazo byacu sawa byashitse hanyuma reka dutaye muhira bindi